أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. خدي بأري أزدي إيروج بورا لسر شش خالن جرينج ين دي درباري پروردايا زاروكان ده بور و پاري بكم. اف خالن هاني پرورده زاروک دی لسر شدت یان شیرت به حسکرین یان به هرسکتن به برسیوداین یان هشکرین به دلیل یان به امر و فرمان ام لبندی کوله و بنده کینه یان د آماده کاریا مروکی آزاد و سر بخوده بزمان حالی خواه و تفگرین خواه یان تنه بگوتنا کو ام بخواه ناکن اف هشش خالن حیاتی ین کو گرینگن از ده یکو یکو بواره و پاری بکم شیروان بکم انشاءالله تعالی تماکو ام دبیجن شدت یان شیرت از دخوازم میناکه که هری داوی بینم کو وک میسال فرعون انسانکی کو سمبولا خرابیه تا کو گوتی از خدای ومه اقصا کو جره درکتیه لی خود تعالی دما کو جموساره دبجه بچه بال به فرعون و او بزمانکی شیرین و نرم و هشیار بکه بهویا کو بیره دست و دو جوی شعف سوری و دست سوری هانه برده و بیره راست نخوا دماکو زاروکی ما فعیل کر شاشبون و غلطی کر هلبت دوی ام وی میسالا هری داوی بینم برچاوی خواه و لی بفکرم کو زاروکی ما بلی غلطی کر شاشی کر لی شاشی و غلطی آوی جا فرعون نمستره لو ماکو لایق پیویه خبردانه اقناع کرنه لجمعته گوتنه مار بزمان شیرین جقولا خواه دکشه یعنی مار کو غدر لجمعی مشهوره پیودان زرارداین و هاکذا لدماکو تا بگوتنا خوش شیرین پیره معامله کر بیکو آزا و شکنجه بدیه تدی جقولا خواه کشا و چو اف تمثاله که یعنی دوورا یعقوب علیه السلام سلاوی خود لبن زاروکین خدا دورا خو و جوان را گوت پشتی مرنامن هنده عبادتش خیره بکن به همان شکلی ده قرآن پیروز ده شیرت لقمان علیه السلام ین لاوی وی مشهورن یعنی ابن ویدر دخوازن بدلیل جدیولا شدت ام دلیل بکار بینن ام شیرت بکار بینن نصیحت بکار بینن ریبرخستن بکار بینن دوی معنی ده ام دویجن شیرت جدیولا شدت و زورو تعدیه زورو تعده حتی کو مروب لسر لنگی خوبه حتی کو دار دست مرف دبه لیدماکو زور تی نما داوی لزورا تهات ایدی او انسانی کو مروبه کو تبدار زوره وی آستن کربو ریا خود دگره و دچه آکو دلی وی دمابو وکوی دکه لینا اگر کو تب شیرت یقناع کربه تلور بی نلور بی ایدی فرق ناکه ام دی ساد بیجن بحث کرنه یان بهرس کتنه خدای تعالی وک مثال رفرنس ما برا قرآن بن جبركو تديد بيجا يكو جمهور عوام كو برب امتصال وخبي قرتني وددا او مأخاذ هاني قدسيتا مأخاذ بخويا شعفكانية بخويا ناخوش بومجي شعفكانية هري بيروز كو قرآن ناخو امجي مثال بخويا
بریا هر تشتی جوێ دەرێ بینن لۆ ماژی خودێ تعالی دەماکو ji kainatê wek mîsal yanî dipirse hûn dixwazin bi darê zorê bên yan bi xweşî û hezkirina xwe ew bersiv didin em bi hezkirin û dilê xwe tên û li fermanê de guhdarî dikin. Eteyna taî'în dibêjin. Hezretî Yûnus silavên Xwedê lê bin dema bi hêrs dev ji qewmê xwe berda ku Kurd in ew qewmê wî û berê xwe da keştiyekê lê siwar bû û çû ji wan dûr ket lê em berê em bala xwe dikişînin bi xezeb bi hêrs dev jê berdana qewmê xwe Xwedê Teala jî wek cezayekî wî di zikê sê tariyan de pêça. Di zikê şevreşê de tariya şevê de di tarîtiya deryayê de a behrê de û pêlên wê û tarîtiya zikê masî de tarîtî di nav tarîtiyê de lê ew wî li xwe poşman bû û got La ilahe illa ente subhaneke innî kuntu minez zalimîn. Ji te pêvtir ti kesê ku dê di vê rewşa giran de alîkariya min bike tu neye, ji te pêvtir tu xweda jî tu neye. Tu ji kêmaniya dûrî muqeddesî ya Rabbî. Ez im yê ku teedel nefsa xwe kir, yê ku bi hêrsê vê tevgera hanê kir dev ji qewmê xwe berda û çû sebir nekir li hemberî wan. Dîsa Xwedê Teala di derbarê vê yekê dibêje eger ku vê poşmaniya hanê pêr çênebûbûna dê heta hetayê di zikê wî masiyê hanê de bimana yanî di wî mehw kiribûna ta roja qiyametê ku hişyar bibûna. Çîroka germa û sermayê heye. Dibêjin germa û sermayê dane ber hevdû gotine kîjme xurt e. Wek nimûne ev rêwiyê hanê ku li vê dirê di meşevê çola hanê kîjmek are çakêt û saxoyî wî jê bike. Germa divê heyra fermo ji serma û bahozê re ji bar e. Ba hunera xwe nîşan de radibe, seqem dibe, sar dibe, ew her ku diçe çakît û saxoyê xwe bêtir li xwe dike û xwe dijdîne. Germa divê te karê xwe kir û pê nikarî bû îcar li min binere û li hunera min binere. Germa û nermî em ji wê re tînin. Divê dema ku tav didiyê germ dibe, xwê û xwêdan dide, êdî bi destê xwe saxoyê xweşxwe divê heyra germ bû min xwêdan da saxoyê xweşxwe dike. Ev nimûneyeke geleke xweşik e ji bo mantalîta însan yanî hezkirin bi rastî bi ser hêrsê dikeve, bi ser xezebê dikeve, bi ser nefretê dikeve. Bi hezkirin tu dikarî zarokên xwe çêtir bînî ser rê, bi xwe vegirê bidî, bi hêjayên xwe vegirê bidî. Çawa ku gul û kulîlk rengên xwe ji heft rengên rojê werdigirin, bi vî awayî zarok jî tebîetê xwe, exlaqê xwe û gihaştina xwe ya manevî ji wê atmosfera ku tê de ne teneffüs dikin werdigirin. Ew atmosfera hanê eger ku li ser hezkirinê hatibe avakirin û hezkirin lê galib be, serdest be, bira qet gumana ve tune be ku ew zarokê ha dê hezkirin lê giran be, dê dilovanî û merhemetî lê giran be, dê însanekî wek însan be. Naheke ku kîn û nefret û xerabiyên dîtir di wê atmosfera der û dora ku tê mezin bûye, gihaştiye, bêguman dê ew zarokê hanê jî li ser wî tebîetî mezin bibe. Wek xala sêyem bersivdayîn yan hişkirin. Ji bîr neke di sûretê zarokên xwe de tu bi mexlûq û çêbûyiyekî herî zîrek û heşmend rûbirûyî. Heşmendiya zarok bi pirskirin û sualan xwe dide der. Bi saya pirs û bersivan dinya û cîhana xwe ya ji maneyan pêk tê ava dike, heke zarok ne pirsiyana dê pêşketin pê re çênebûna. Wek mîsal dibêje ev çima wiha ye, ji bo çi wiha ye, ji vî tiştî arman çi ye, meqsed çi ye,
کێ ئەف تشت پێک ئانی چێکرد کێ ئەس چێکرم چما ئەس چێکرم کارێ من لەڤر چییە چما ئەز ji filan tiştî bawer dikim û bi sedan pirsên din yên ku bavê pêşketina zanîna însaniyetê ye. Hişkirin bi her awayî bi her awayê xwe neheqî ye. Hişkirin, hiş vekiro, hiş vekeçê di tarîtiyê de hiştin e. Derî li ser girtin e. Bikarneanîna heş û eql e. Çewsandina heş û zanîna zarok e. Berpirseriya dê û bav zarokên xwe bi hişmendiyeke temam ji azmûnê re amade bike, lewra heta ku zarok digihêjin temenê temam yên aqiliyê wan ji kiryarên wan berpirsiyar nagire Xwedê Teala. Yani ta 15-16 saliya xwe aqil balix bibin, heqî û rastiyê ji hevdû derxînin. Azmûn û îmtihan di balixbûna aqil de dest pê dike. Nexwe heke hûn ji zarokên xwe hez dikin, fîlozofî û pirsokiya wan nekujin û bê bersiv nehêlin. Heke hûn bi xwe nikaribin, bersiva wan bidin, li bersifa wan bikolin, ji hinekî zana bipirsin, bi xwe li ser bixwînin û dûvre bersivê li wan vegerînin. Wek xala çarem bi delîl yan bi emr û ferman em dê bi zarokê xwe re tev bigerin. Delîlan ji wan re bînin, navkirina wan de yan hema tiyê wiha bikî, tiyê wiha bikî bê ku delîlekî bînin, awayekî dogme yanî. Bi taybet ev serdama me li ser delîl û zanînê ava bûye. Yani serdema zanînê ye ji birastî. Ji ber vê yekê divê her bawerî û hêjayiyeke xwe bikaribin bi delîlan vegirê bidin. Heke na, bawerî û hêjayiyên ku nexwe xwe û zarokên xwe ji vê sîleha bêmuqawemet, bêpar û bênesîb nehêlin. Yani êdî kar bi korîtî, kerîtî û korfehmiyê nameşin. Dîtina bi hikmet, guhdarkirina bi baldarî û muqayese û berhevdaneke dirist ji bo me pêwîst e. Wekî dinê wek xala pêncemîn ka gelo em bende û koleyekî yan mirovekî azad û serbixwe dixwazin wek zarokê xwe. Divê bizanibin ku ev zarok di destê me de emanetin û em ji rastperwerdekirina wan berpirsiyarin. Bi awayekî rast perwerdekirina wan karekî li ser milê me ye. Dûvre serdema koletiyê jî nemaye û em kesekî kesatî û şexsiyetên serbixwe û li ser lingên xwe digihînin. Cenab-ı Alî wek mîsal heqîqeten ev giranbiha ye ji bo wê serdemê dibê zarokên xwe ji bo xwe hez bikin lê ji bo ummetê û milletê xwe bigihînin. Gelekî girîng ev. Ji bo dê û bav xweşkirina derdora gul û kulîlkên jiyanê yê bi navê zarokan karekî girîng e. Her mirovek xelîfeyek e û di ehsenê teqwîm de di ast û kerta herî bilind de hatiye xwelixandin û çêkirinê. Nexwe karê dê û bavan amadekirina navendeke ku tê de qabiliyetên zarokên wan tê de geş bibin û şax û guliyan berdin. Heke me kesatiyeke serbixwe û azad dabe zarokên xwe dê li her derê û li hember her rewşê bikaribin û bizanibin li ser lingê xwe rawestin. Yani qabiliyet û qawetên di însan de her hene. Yan em ê wan biçewîsînin, destê xwe bi ser wan din, yan em ê rêl ber wan vekin, berê wan bidin mecrayên wan dirêyên qenc de rast de biherikin. Naxwe eger ki em wisa nekin û temî bitepsînin, bi zorê em ê bêjin wan qabiliyetên wan biçewîsînin,
دي بآوايا كي دني دجيانا واندا روبدا دي شخصيتك هفنقرتي دركبا وخولي نقطة هري داويجي ام بيجن بالزمان حالي خو يان تاني بقوتنك كو همبري ويتونا يا بوشو بالا دوی دناف کرن و گوتن المدى جي ميناني دي وباب ناكوكي و تناقض تنبن بعمومي بپراني دوی هفگرتي بن گوتن ما خود تعالى دو قرآن بيروز دا جبو في هفگرتنيا هاني في شخصيتا تمام وحاد بيجا ما شما هن تشتكو ناكن دبيجن لما تقولون ما لا تفعلون وك نهيك إلهية أو تشتكو ناكن جي كسي دجي نخوازن ولو كزاروكي وبن هم بقى نكن و نأو نكن ديسا د هناك كارو بارين خيري داك وكر أمي بيشن جمع صادر بون دوي أم زاروكين خوا بكن هفالي خوا وك مثال إبراهيم عليه السلام دا آواكرنا كعبة دا إسماعيل عليه السلام جي كريا شريكي وخيرا خوا بهودورة أو كرنا يعني فعليا يعني بآوايا كي كرني شيء كرني مرب شوا خيرات هذاك بار بربسياري دايا سر مليويجي أو جي فيري آوا كرنا أم بيجن أو مالا خد تعالى كريا كو خلق بين وظيفة بيك بينن وكسم بغلايا كتيا خد تعالى يعني هندك بيجا اللي بخجي وان تشتكو تقوتيا وانا بك شخصيتا هفنقرتي ودناف خدا ناكوك دربك قلك مزن لأولبون وكساتيا زاروك انت دخا قوتنا صابت وصاغلم مينا دارك ميودارا كورح وريشكين خوا بعرضي دا بردايا وشاه وقليين خجي دقل ميوين خوا بسر سري درو دورا خوا قوتنا الرو وبأساسي مينا دارك كرح ورجكن وي تبل دروا ولهمبر باهوز وبابلي سوكك هري سفك تيك دشا ودكبايا حتى درسك دني بمن دخير وخشيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.